Spotlight. Akashvani ngai thatu te chibai vek ule Spotlight program Regional News Unit buat sai chungai thla khun lo ni le ta thun truma chuan India rama lo nei le green energy chungchang kan ngai thla hodon ni ya heta kan kom tur hi pu Aditi Tandon senior journalist le political analyst ni in ani hi Akashvani correspondent in akomna mizo tunga le lin kan ngai thadon ni hun thatak min pe voina hian hei pu Aditi kan lom khop meya masa in chibai o no po chibai le ama sain agriculture lam hian bulchan ta ila cabinet briefing te po nei adoni to a dandana krishi yoshna hnuaya agriculture district za te chu mason na tur phalna pe kan ni to thi kan lo shiani hi niti ayok aspirational district program ni in kum sang ni som ni panga som ni paruk tam atanga chutin kumruk chung mason na hun pe kan ni dona hi scheme anga poimo na le ham that na don thei tur district te a sha thengem ole he scheme hi apoi monalai ber chu sarkar lai puin agriculture lama huang zo zele mason tuma akal zel hi ani a hi covid-19 hun lai thile khan apoi mona alang na sa emema khang hun khirle har sakara kanun kho chua theina kha lo nei tu te wa kan ti lo thei lawa covid-19 hun lai khan agriculture lama kan than na kha za zela pathum point ko lai mai ani a kha a economic background chu ani a ti chuan financial year sarkar tang ka kum sang ni som pasaria tanga sang ni som ni pali inkara han agriculture kan than na chu rampuma za zela panga point pali atling bokani agriculture sector atang hian sarkar point mire theile Aizawl mi vaibel se somriat vel lai meiten hena ration athonin apek thei pha a ti chuan zona omle theia chu heng kara hian ol gap oma chungkar ol chu entinge kan no khang ti chu ani a ti chuan ka soi tur te hi agriculture lama thanglo ber district te ania farmer ten ham thanna andon tur ang andon tok lo na te po ani anga district za te hi an than len ve ngei nan he scheme hi siam aron ni ta ani henga hian thurbing bik kan nei rona chung te chu tamzok thar chhuat te lo nei tu ten ham thana tamzok an don nan te tuna an din huna tang hian engtin nge khai chu an ni theyang ten sector dang tenen in pay zone chungin ma an son theyang em entir nan sangha khoi tu tele ar vul tu tenen thokho ta se enge an anang ti chu kan kaldan tur le kan thil ruam an dan tur ani ole helom ome Information and Broadcasting Minister Akashvani chuan Danya Krishi Yoshna hi mi vaibe chewang lai ten masona nan mana be sei thu puang to ni kha ti chuan pu Aditi agriculture labi soiba ka khan KPI 117 a monitoring neya scheme dang te khai khoma kalpui te kha soiri kania hi block le district level ate engtin nge malak dan tur te ni ang hemi chungchang ka soidu pakhat chu kan Prime Minister Modi an hathiam dan hi ania ani hi chuan sector le scheme hrang te hi in pay zone theimi lo tura kan ngei te kharem takin a tho ho tir theya hi gati sakti scheme ma chiang takin mu ani to kha khatiang kha agriculture sector a po hian mu kanin be sele dona tuna dan ni scheme a hian be sayang chuan department som pakhat vel noya scheme som thum paruk vel hi la khoma tho ho tirania hi thil thar le shin ngai lo ero ani san lem lawa ale lama chuan tuna scheme sa te hi ruam man na le enkol zuina konga te tho ho arem zok dei turangai ania heta district a alwan lu thei dan ruam man na hi amol mang hle a district level a master plan siam ani anga district level committee te din ani anga ani hian ruam man na master plan te chu atakin angkal puidon ani district committee te chuan stakeholder sang an neanga khami biala panchayat te lo nei tu te an omanga ten district tin te kha district magistrate kai hloina hnuaya donani ten information and broadcasting minister Akashvani no soyang khan he scheme hi chunglama tanga chungna ni lovin hnuailama tanga chhona tur din mun thazok buat saina turati ania thil fam kim lo na lai te kha block level a zir chian ani anga chung chu district a put chawani anga ti chuan master plan sa to atang khan sarkar lai puya put chaw ani le zel donani chutatang chuan department som pakhat hnuaya scheme som thum paruk te man tangkaya anni anga heng scheme te tan hian budget sa vek to a budget thar siam angai to chuang don lawani
minister soidan chuan heng district than chuatin te hian an mason na turatan kumruk chungin cheng vaibel se sing ni vel the chua sak ani don bok ani stakeholder te kan soya lo nei na ken tel dang te po anom nuala key indicator wa za som pasari te kan sha thiam theina mi lo soi fia sak te che ole kan soi toang deuh khan district tin te tan agriculture le aka in hoi dang te tan ruam han na siam ani anga heng district za than chuat te tan hian dan samiti a omanga chumi te chuan ma an hroi don ti na ani heng zong an ruam han te hi district atangin national level a chawanga thlai chin dan sang te le thate na te tui len na tur si tui lian tur tui luan na tur siam thate ani anga hei hi kan prime minister point amimal takin Akashvani ani boka hei hian agriculture le ka in hoi sector dang te malak na za jok te siam ani anga organic farming war ani don bokani henga hian har sanna kan to thei te chu lo nei tu ten min lo dang thei ani hei hi diversification kan tia chu enge aom zia han soi fia don ta ila thai chi khat chi nan acre enge mozat kalo man me kha thai chi thar chi nan a ai lian jok ram kan mamo khan ani he chona hi sarkar le district administration te tan ani mela ani hian lo nei tu te lung an ti oi angai don ani agriculture kai thoi dangte khoi chet ani lo laya lo nei tu te tan buena om thei te chin fel sak chu district master plan kalpui tu te mo phurna ani thung dona chona phurom takani in ka heve ani hei hi keipo hian alom ome ti chuan renewable energy kalpui turin sarkar lai pui chuan NTCP tan cheng vaibel che sing ni vela pe chhuak phal dona tin hei ba ka NLCIL tan cheng vaibel che sang sari lai phal to boka heng renewable energy hi gigawatt somruk vel kan soyenia tuna hian heng thil tumte hi NTCP tan kumsang hi somthum pani thleng turin engtia lo tlin thir thei nge ni angtin sang hi somthum palia chuan gigawatt som vela kai san chungchang te soyeni to boka heba ka NLCIL tan kumsang hi somli pasaria gigawatt somthum pani siam phak tur te nen ole hethil hi hotin pui nge yani po arin oma asan chu henga tan hian za somnga lai chu bunzo to ania kunga mai na chanwe kan no zo to der ti na ani chu kumsang ni som thum a target kha ni kumsang ni som ni panga kan zo der to boka chu apakhat na ni ta sela apani na chuan heng scheme pani te hi kan hriat chena kan hriat ran angai le maya ahar sami alwa sikle sa chungchang kan prime minister in rang te conference ni na abikin COP26 a chuan kumsang ni le som saria chuan India in bolhlo apek chua hi zabial engma pe chuak don to lo ti angkhan asoya hei hi a huai sen thak ka ti hle meya ramchang kang le ho sa te point an soi ngam lo kha kan prime minister chuan khover hriata apuang zar ngam tat mai ani ti chuang kumsang ni som thuma chuan power gigawatt zanga nei theina kan bun thei thu kan soi to a hei hi green energy mangin a thei tur thu soi ani to bokani headline tak hi kan soi tak scheme pani te ta na rem chana tur chu ani a NTCP le NLCIL te hi sarkar lai pui company ni in sum tam tak seng kalpui tran ani a NTCP te hi cheng vaibel che tam tak khu chia hriat thiam na pek ani a vaibel che sing sari sanga tangin sing nia atla ni velin ka hriat chhual lo chuan investment te po a in kopa kalpui tur tam tak duan ani to a NTCP hian renewable energy le green energy ania tuna chuan heng energy tang hian engtiklai po in power yang hnar tak dong thei turin kanin hisap tran der to ani kan lo boi ve chiam turem ni henga hian ti na a om thei ti zo na po om theya ma se nang le ke tan vek ania kan lo ngai ven ve hi atul ema kol phetha chum lo chat lova kan don hun tur te po anga hel oma chuti rualin pollution a om to lowanga ten arampum puyang zong point lungal theya kanin ha na atla hiam duai thei to don ani a phurom hle mai halom ome tuna chuan thupui dangle deu kanan kai lenga goina pu aditi zona te min changa he India rama lo nei tu te le green energy te in renewable energy te kan saya
tuna changa kum sang ni som sari lampang te kan han thlir ania khami zongjong te pokha ti puitling tur chuan mi pui te sarkar te kan poimo khop meya ti puitling tur poin kan in be sei anga pu aditi kan zon te min sanga I hun thata ka wangin kan lo me po khalo me ole tuna kan ngai thak ta kha spotlight program regional news unit buat sai ania India rama lo nei le green energy chungchang pu aditi tandon senior journalist le political analyst Akashvani correspondent in akomna news services division Delhi atanga lak chon mizo tonga lelin ani hei Akashvani Aizawl ani Spotlight.